Expiry date I figure. Where's our separation? The Bissilla fast, the Bissilla tail, the Atacouti, and other persons. How fit Anaco? That is still so coma. Where's our separation? There is separation. Bakopana lisidiba batibana nomthombo babina sifila bakolubo na hayitengera te hamkolika lithandeka nantiba lupulo ingela balumbi senakirata uyakirata ngala kuthethe linathi kadula ngala ngizafika awukatumele emotheka ukholo lomthinga bathu babang bafelwa timali khanya abantu baphelelwa amandla bafelwa impatience baphelelwa impatience ababona sini basikhethe imali bona Laba kiretele, bona eulentsili bwana, bona elizili thatha, ba kiretele ka bona, ngibheka ngabona, bakamura motho, ngabona indodana nayo umuntu. Abafika komara, abafike mara, bafelwa kithepho, baphelelwa ithepho. Ukayenzela uresilimo sene, ngenzela ukuthi lo nyaka ufelwa kithepho, baphelelwe uthepho. Nakweirisha bakancela, kunalesifate, khona isihlahla. Abraham, anyologa, Isaka, sinana betile tsogo Abraham, sinana betile tsogo ukaetsa la rufele tsukitsa sinana betile tsogo baba nga bafelwa kitshepo abanye baphelelwa ithemba bana na dindumba tsa bonko Una lintotseringi khona izinye izinto ibaka ururetelege ufuna ukuthi ubeke emuva Johanna retelega wathonge aseba utsinze mahlo bari baketile ka wena change side Habe no rapela ka 3 wa change ka o ka rapela every 2 minutes every 2 minutes Oba into a rilwana ngiyona oba into esilwa nayo asiyana mali asiyana negazi rona le bibuso silwa le bibuso emingubuso ena ebarubathi abalale ebusuku lengolo lere mose o re ntshitsege pizza le ja monate sina kamnandi ukaetsa lo no ja monate yenzeka nonta kamnandi uja di plata le di buffet uja maplata mama oh my god kina kwa leto sikati kina kwa urubine se fela se na ke bomang mose o le di ba tlhophora le la le ba thintisa ithulelo thuna Sitshaba sasesa khula uthokora isizwe sa le mitla thintisa ithulelo thuna ba ukhola kweGepita bona bana ba khumelela didimo adetu usika di khumelela usika di sebeletse zelo ngabakuqeli bani modimo nna ke modimo wa bo bolela modimo a shapi wena o shapa generation wena wa dietsa ka je kumara modimo o shapa generation ka etsa lo tshwere di tlharmara modimo a ne o shapa wena o shapa generation ka etsa lo keni ka rantso tse rong mara modimo a ne o shapa wena o shapa generation ke ka waka ingakho ka morunu bolokong wa boraro o ya o monne wa basikete kuri modimo o shapa ka timeline o sa ye timeline le ka nna case mono oh yeah amen ntatempempe baba jobo wa khala be be ya ability musadi wa jobo ha ba jobo mangabona ukuthi buphilo ba jobo eselina ka baba seyaphela buphilo ba hayi buya baba ke ya baba usuka pula munna wa baba yakhe ufita lengeloyi ngengelosi lele ujobo ujobo linda uthandaze emana phele ungayekuku wazakwela unaphela jobo utula tumelo jobo kala kolani ngikupa hunomtata bayina nomtata ndaba ka hara bibi baba bishopo
fauna uketa wena bibele yiri balo uthi bafihla lefelle la yene lili pakeng tsa embesi mamela ka letsatsi la leshome le metso la kgwedi ya bobedi ka di 12 tsa February ba fihla ba ema dipakeng tsa lefelle ere bibele balo uthi ka mantsibuya dikwekwe tsa nyoluka ke di bone maobane ha pula e qeta ho na ke di shebile dikwekwe ha di nyoluka ha di sale kwakwa thabani mahwa ha pula e qeta ho na di ne di hlaha dikwekwe ebe re ya di matshisa le mathwale tsona ere bibele ka mantsibuya dikwekwe tsa nyoluka ya ibadiso ka bana ba Israel ba qeta ho tshela lewatle la lefu ha ba qeta ho tshela ba etsa ho kanse fela tate ke mang ya kanka wena o tshwanetse ke thorisa o sola hore bana ba Israel ba ne ba fetohile diboshwa kwekgapetsa ba ne ba foroma Stina Castro ere bibele o na le letsatsi leo Faro abathatha ai ho bona iketsetse ka matsoho a lona empa ke batla namba ya ditene ha letsatsi le ditene abantsha akgapeta ka bosuku. Hey, mama.